Ljudi, želim da znate da će Rijera danas u ovoj utakmici, to je sutra u utakmici koju Zvezda igra protiv Viktorije iz Plzanja u Plzanju u Češkoj revanšu, testirati jednu našu staru višedecenijsku ranu, višedecenijsku boljku koju prosto nekako ne možemo da je se riješimo. Imate onu pozitivnu stvar sa Njemcima, Njemci su uvijek Njemci, oni negdje daju gol u 90. minuti, ali mi imamo jednu stvar koja će biti zaista na ispitu na ovoj utakmici protiv Viktorije iz Plzanja. Ukoliko on uspije da riješi to, možda neće konkretno u sutrašnjoj utakmici, ali na kraju krajeva pozitivan rezultat za nas će negdje značiti da će to da uspije. Ukoliko on to uspije da uradi, onda on negdje zaista zaslužuje da mu se da podrška, iako naravno ne želimo da ulazimo u euforiju, ali u nekom periodu bi mogao zaista i da postane negdje, da li je to možda sad bez da kažu u ovom momentu i selektor Srbije, mada ja to čak isto očekujem i od Veljka Paunovića. Kad je u pitanju ova utakmica, sigurno da s pravom on upozoravao da treba tamo da se ide zaista na 0-0 i da tamo treba tu utakmicu početi baš tako i s tim razmišljanjima da ne bi došlo do opuštanja, jer znamo da je to generalno problem sa kojim se znamo suočavati. Računajući na to da imamo njega, zaista bi trebalo ova stvar da bude riješena. Ajde da vidimo otprilike neke 4 stvari da prođemo. U okviru te 4. stvari će biti plan igre i da vidimo kakav će to biti plan igre. 3 jako bitne stvari, jasne stvari i na kraju videa ću vam prije svega dati jedan savjet šta je to što biste trebali vi da pratite, svi vi koji budete gledali ovu utakmicu. Dakle, šta je ono na što moramo da obratimo pažnju kad je pitanje ova utakmica, jako jednostavno, jako je lako i moći ćete da vidite u stvari da li Zvezda ovu utakmicu rešava ili ne rešava. Da krenemo od početka, kao inače što se krene, a za početak da vas zamolim da zapratite kanal Lim Analiza ukoliko naravno to želite, kao nekakva vrsta zahvalnosti za trud koji se negdje ulaže sve ovo. Naravno ljudi, hvala vam svima do sada zaista za ogromnu podršku, tako da od mene jedno 100 puta hvala. Idemo na utakmicu. Prva stvar koju treba da kažem kad je pitanje ova utakmica jeste da je ovo prva utakmica u gostima za Alberta Rijeru da vodi Zvezdu. Prva utakmica u gostima. Ajde da vidimo kako će to sve da funkcioniše kad je pitanje ta gostujuća utakmica. Ok, Viktorija Plzeň kući 3-0, odlično, Čukarički kući također jedan dobar rezultat, odlično, visoke rezultate u oba meča, ali obe utakmice kući. Ovo je sad prva i negdje treća u nizu ukupno, ali prva gdje Albert Riera vodi ekipu na jednoj gostujućoj utakmici. Da vidimo da li će baš tamo u momentu u situaciji gdje protivniku zaista treba od prvog minuta da te napadne, stisne i pritisne, izađe visoko kako već, kako ćeš ti da reaguješ u takvoj situaciji. Kako će on sad da vodi tim na vrućem gostovanju gdje imaš rezultat, ali će protivnik da te napadne od početka jer on to mora. Neće mu rezultat doći, dakle na noge on to mora. Ajde da vidimo kako će to da funkcioniše. Druga stvar koja je po meni mnogo bitna ovdje jeste karakter tima. Ja bih rekao da je ovo čak, ova utakmica jedan veliki test karaktera tima. Nakon 2 domaće utakmice, kako će da funkcioniše u trećoj. Jer da li je Riera ubijedio igrače da idu tamo da igraju od početka sa rezultatom 0-0? Ljudi, to je naš mentalitet. Da li je on to uspio da uradi? Jer to mi je negdje zapalo za uho odmah nakon utakmice protiv Viktorije kada je rekao, i treba također reći jednu jako važnu stvar, da oni sad su u nekom tom procesu možda neke šok terapije jer im je zamijenjen trener, Hiski je dobio otkaz, došao je Radoslav Kovač. A taj novi trener Radoslav Kovač je pričao o važnosti postizanja prvog gola na utakmici. Mnogo bitna stvar, jer sigurno da sad, a šta je Riera rekao? Znamo da je on rekao da mora da analizira njihovog trenera, sjećate toga, pa će na osnovu toga, ne na osnovu svega što su do sada uradili analizama vezano za ekipu Viktorije iz Plzena, međutim mora da analizira njihovog trenera i da će onda da zna otprilike kako da se postave u igri i šta treba da uradi. Upravo na osnovu toga, šta je to što traži njihov trener do sada, će zaista moći nama da bude važno da vidimo u kom pravcu će utakmica ići, odnosno šta će se sve dešavati toku same utakmice. Vrlo kratko ćemo proći to, a ono što je mnogo bitno jeste pitanje za nas. Znamo li mi da igramo napadački kreativni stil kada imamo rezultat? Možemo li tu da pokažemo karakter? Mnogo bitna stvar. Sad, kako će Riera da se prilagodi njihovom treneru?
Novi trener, rekli smo šok terapija, rekao da Zvezda, ima zalihu, ima kvalitet, ima mnogo veće samopouzdanje, to je sigurno. Sad, s obzirom da on analizirao njihov trener, ajde da kratko da prođemo šta je to što njihov trener će odmah sad pokušati da kažemo da instalira i da implementira u ekipu ove utakmice. Kakav fudbal igra Radoslav Kovač, tako se zove njihov trener, pa ćemo onda da priđemo plan igre i kako će Riera da se suprotstavi njemu. To sam zaista prilično siguran da će tako da bude. Gledajte ovako, Kovač nije trener koji se striktno drži jedne formacije. Njegove ekipe uglavnom pokušavaju igrati hrabro, agresivno i relativno direktno, uz dosta intenziteta bez lopte. U Libercu je posebno insistirao na razvoj mladih igrača, ovdje će morati da se fati posla ovih koje ima, koji su više i, da kažemo, iskusniji, sa kojima, u razliku od Liberaca, ti moraš da tražiš rezultat, ne samo u ovoj utakmici, nego u narednim utakmicama. I ovo Viktorija Plzeň je najveći iskorak trenerski u karijeri. Dakle, on je također trener koji razvije napadački kreativni stil igre baš kao Riera, i trebalo bi da je u ovoj utakmici u prednosti Riera, ne samo zato što je već ekipu stavio na zdrave noge i što ima skuplju ekipu, već zato što ima rezultat od 3-0. A ovaj je tek došao. Tokom utakmice Kovač želi da mu ekipa pretežno igra u zavisnoj situaciji u 4-3-3 ili 4-2-3-1, dakle pretežno igra sa 4 pozadi. Međutim, najbitnija stvar, izgubljena lopta, reakcija odmah, pritisak na igrača s loptom, pokušaj osvajanja lopte visoko. Zbog toga njegove ekipe mogu izgledati veoma energično kada pressing funkcioniše. I još jedna jako važna stvar, ali postoji i druga strana. Ako prvi pressing bude probijen, ostaje prostor iza njega, iza tog pressinga. Razvlače se linije, dešava se prostor između napadača, napadačke pretežno trojke i ove defanzivne, to jest veznog reda, trojke. Tako da on je poznat kao trener koji često na konferencijama kritikuje svoje igrače kada ne uspiju da probiju blok pas igrom. Zašto je ovo bitno, ova zadnja rečenica? Zato što će on njih tražiti pas igru, kao što je Riera to radio u prvoj utakmici protiv Plzeňa. Oni će ovdje od njih tražiti pas igru, neće tražiti da preskaču igru, tražit će rezultat. Možda, s obzirom da je Zvezda kvalitetniji tim, da kažemo duplo skuplji tim, možda u nekim varijantama se bude oslanjao više na prekide, imaće tu neke šeme sigurno na prekide, ali na preskakanje igre nešto vas sumnjam da će biti. Sad, kakav je plan igre? Kako će se Riera suprotstaviti ovom treneru i Viktoriji iz Plzeňa? Prva stvar, dakle, da li Zvezda treba da ide u zadržavanje posjeda? Da li Zvezda treba da ima pas što je duže moguće? Da li bi Zvezda trebala da se tako ponaša u ovoj utakmici? Sjećate se šta je Albert Riera rekao nakon utakmice prvi u Plzeňu protiv Plzeňa kući, kada je rekao da moja ekipa može da se odmara, ali sa loptom u nogama. Ljudi, šta je naša višedecenijska rana? Posjed kada imamo rezultat. Bez povlačenja kada imamo rezultat. A u ovoj utakmici, ako ćemo da imamo posjed, ako ćemo da imamo loptu, nećemo smjeti da se povlačimo. Ne smijemo da se povlačimo. U našem mentalitetu, napadački kreativni stil igre nikada nije bio, da kažemo, negdje dobro prihvaćen, jer se prima mnogo golova. Sve što smo napravili u našem fudbalu, napravili smo pretežno na odbrambeno tranzicioni stil. Zvezda je 1991. osvojila kup šampiona tako što je parkirala bus ispred svog gola, išla je na kontranapade, na penale osvojila, nije bitno kako, bitno si osvojio šampion, s time ćemo se ponositi, Bogu hvala, mnogo godina. Još jedan bitan detalj reprezentacije Srbije, ako se sjećate u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2006. je imala najbolju odbranu na svijetu, samo jedan primljen gol u kvalifikacijama. Dakle, na odbranu smo ošli na svjetsko prvenstvo, bila je najbolja odbrana u reprezentaciji, Nemanja Vidić je bio komandant te odbrane, a sjećate se možda da je u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu desio se visok poraz za 6-0 u utakmici koju je Leo Messi debitovao protiv Argentine. Dakle, naša višedecenijska rana će na ovoj utakmici zaista biti na probi. Iako su oni duplo jeftiniji tim u odnosu na Zvezdu. Ali Zvezda će u ovoj utakmici, jer imamo španskog trenera koji razvija napadački kreativni stil igre, htjeti da ima loptu. Kako će Zvezda da igra kada ima loptu, a protivnik te napada, treba mu gol što prije da ga postigne. Opet podsjećam, Radoslav Kovač spominje rani gol da je mnogo važna stvar u ovoj utakmici, slažem se s njim 100%. Ali kako ćemo mi, kada imamo 3-0, otići tamo i uzeti loptu i da se odmaramo s njom? Ljudi, ovo je poslastica za gledati. Ajmo na 3 stvari koje su mnogo bitne i na ključnog igrača u ovoj utakmici. Prva stvar, ako njegove ekipe vole da igraju fudbal, da izađu, ako njegove ekipe vole da izađu i ostave prostor iza,
dakle kada izlaze visoko u presingu. Posjed lopte, to jest ulazak u igru od golmana i pas, igru koju Riera razvija, ovdje itekako ima smisla. Zašto? Oni će da krenu visoko, ali linije im neće biti savršeno usklađene jer je čovjek došao tek prije nekoliko dana. Dakle, on neće uigrati dobru ekipu u presingu visoko. Pretežno će kopirati presing koji je radio Hiski. U toj varijanti to će biti jako dobra stvar za Zvezdu, jer će oni praviti tu, dakle, prostor veliki koji će ostajati iza leđa napada, možda iza leđa veznog reda. Mnogo bitan detalj, zapamtite. Druga stvar, Kovač voli da ekipa brzo prelazi iz odbrane u napadu. To znači da će i taj segment igre koji se zove gegenpressing u momentu kada Zvezda izgubi loptu koju Riera traži od igrača biti mnogo važan za ovu utakmicu. Dakle, bit će mnogo važna stvar gledati kako igrači Zvezde se ponašaju kada gube loptu. Šta rade u momentu kada se izgubi lopta? I treća stvar, Zvezdin ključni igrač za ovu utakmicu će biti Bukari i njegova brzina u prostoru kojeg će biti čak i ako oni pobjedu. Čak i ako oni pobjedu, ono će ostavljati prostor. Prostor će ostavljati između napadača i veze, između veze i odbrane, a bit će ga, boga mi, i iz odbrane. Dakle, po meni je ovo utakmica itekako bitna za Bukarija. Mislim da je Bukari zaista mnogo bitan igrač za utakmicu. I mislim da će Zvezda sve što napravi, da kažemo, najveći broj šansi koje napravi utakmicu, prije svega ići preko Bukarija, da će se ulaziti u završnicu preko njega. Ukoliko on bude, da kažemo, glavom utakmici, ne bude radio one gluposti ludorije koje je radio i protiv Berševe, naročito protiv Viktora u prvom meču, a koje gluposti je radio? Pa Mića Ivanić bi mogao da da hat-trick da je on htio da mu doda loptu. U još jednoj varijanti također mogao je ranije da odluči da zalomi da da loptu, jer znate da sam ja pravi video o tome da je jedan od igrača na koji Riera neće računati nakon što mu prođe ova audicija u kojoj pozna igrače, jeste i Bukari. Ukoliko nastavi baš ovako jer znate šta on radi s igračima koje ga ne slušaju? Samo ih odstrani. Step aside, bro. Bukvalno je takva situacija. Samo se pomiri u stranu i ide sljedeći. Next. Dakle, ukoliko on odluči da više igra za ekipu, a ne neke individualke, on sa svojom brzinom itekako je potreban ovoj ekipi. Ali prosto neće Riera tolerisati to da ti traži svoju neku individualnost i individualne neke nagrade ili ne znam kakve uspjehe, prosto moraš budeš podređen timu, jer mnogo će bitno biti večeras da kada on isteči kontru, dobije prethodnu loptu u prostor, da ta lopta se prije svega zalomi na onog igrača i da se povratna ili asistencija, povratna ili centaršut na onog igrača koji bude u najboljoj prilici da taj gol postigne. To je konkretno najbitnija stvar. Dakle, vidite ovako. Dvije stvari koje treba da gledate na ovu utakmicu, koji su jako važne po meni. Prva, Zvezdini igrači kako reaguju kada izgubi loptu. Da li će Zvezda kada izgubi loptu ispred svog gola na sredini reagovati sa jednim ili dva igrača ili stvaranjem gustine sa 4 ili 5 igrača? Ukoliko bude Zvezda oduzimala loptu, stvarala gustinu sa više od 3 igrača, dakle ako tu bude 3, 4, 5, znate da smo na dobrom putu i da ova utakmica zaista može da bude čak i da dođe pobjeda. I druga stvar, i kako će Zvezda da koristi prostor iza njih u kome Bukari dolazi do izražaja. Dakle, to su po meni mnogo bitne stvari, dvije stvari koje treba da pratite i koje ćemo da pratimo u ovoj utakmici. Dakle, još jednom, kako Zvezda reaguje kada gubi loptu, da li sa 1 ili 2 igrača, ili će to biti 3, 4, 5 igrača, ovo drugo je mnogo bolje, to je na neki način znak da tim sazrijeva, napreduje, iako je možda i ovo prebrzo, ali vjerujem zaista da je ovo lagana stvar za uraditi. Pa ništa nije lagano u fudbalu generalno, ali vjerujem da je lakše za uraditi. Ali s druge strane, i kako će Zvezda koristiti, dakle, prostori za, prije svega, u kome će dolaziti Bukari do izražaja. I ajmo za kraj videa o postavi koja će da bude u utakmici. Ja negdje predlažem, ne poznajem baš Rieru da mogu da mu predložim, ali mogu da pretpostavim, a i vi to možete svakako. Vjerujem da će Mateus da bude na golu, Eureka, jeli? Vjerujem da će u zadnjoj liniji biti Elšnik, Veljković, Lukasen, Učena. Vjerujem da će Učena početi umjesto Seula i vjerujem da će Elšnik biti taj koji će da ulazi unutra. Vjerujem da je Učena neko ko ima najbrže brzinske sposobnosti Seulu, najbrže, što znači da je sad baš on, da mi neko ne skače za vrat, da može baš da radi ono što je radio Seul, ne,
da kako da ne, ali vjerujem da će Veljković i Lukasen dole da se razlaže, da će Krunić ulazi tu, da će Elšnik ide u sredinu, pored njega u sredinu tu će biti još Ivanić, Kostov, ispuštaće se Čam ako počne, tako da vjerujem da će u vezi igrati Ivanić, Krunić, Kostov, da će lijevo biti Čam, desno Bukariji, u sredini Arnautović, a možda utakmicu počne i Enem, jer je utakmica više za Enema, ali ipak mislim da je Zvezdi potreban Arnautović, da se što prije vrati u normalu, da kažemo, u utakmicu, da se vrati u igru, da se forma krene polako dizati i mislim da će čak više on možda čak dobijati šansu, možda čak i ovdje dobiti šansu, sigurno da strateški u drugom poluvremenu bit će posla za Enema, bit će posla za, mislim, ako ne mogne Čam zbog povrede, jer nije trenirao za Čukarički, počet će Luizu, ali sigurno će tu biti posla svakako i za Lučića, vjerujte, da će Lučić također biti jedan od tih igrača koji će da uđe, jer može bjesomučno da trči, ima najšira pluća u Zvezdi, tako da bi to moglo tako zaista da se desi. Vi mi dajte vaš nekakav predlog, bilo plana igre, bilo postave, ali ono što je meni mnogo bitno ovdje jeste da zaista naša višedecenijska rana će ovdje biti na testu i naročito podlačim to jer se radi o španskom treneru koji vodi Zvezdu i koji će to tražiti, a kako će momci reagovati, to ćemo tek da vidimo. Dajte mi neko vaše mišljenje, naravno, zapratite kanal Ima Analiza. Šampionski pozdrav!